Le fiafi le iwa fautuina i le tanto faasoa o le olo na fā i le autua i lungo le tanto ie o le tusi i titi
or the little scroll. E se se o na mana tuina le mea na whaai o ile tātou whaasoana po. Le whailonga muli lava. E se se o na mana tuina pe tā ofi mai le whailonga muli lava o le ala mea na tuina. Now, there was a silent. Number two, isa o ile langi. E te sinofia, o le pūlo na fitu pe ailina, o le pūle na e tau mai ai, le afio mai o te riso. E ili o le pūlo na fitu, o lono inga, o le mea se soo o le wakai atu o tangata, ua afio mai ke riso mai au le langi. E te sinofia na o oe o whana nonga le nao Ioane ina o ia waai whaalinga ia. O le whana nonga Ioane, o lewa waai i le whaamawhailonga lona fitu, ua waai foi, toe la waai i le pūro na fitu, o lona winga, o le mea lea se soo mai, o le afio mai o ke riso. Peitai. O lea whaatalitali atu Ioane i le whaali mai o ke riso, ai eile lea ua oso whaalawa. E eile waai mawho, ua whaalawe la veinai, ua le o ai, le pūlo na fitu lona inga. Ai ai mea o tupu, e te mau e le matara po i se fulu. Le ala tātou whaasoa i le fiafne nei. Whamai le whaamtala, ua tatauna ili le pū e a fio mai ka riso. Ai ai le mea le mana o le atua, e whaailoa mua i a Ioane, ai le ili ina le pūlo na fitu. O le fisiri o le fiafne nei. O le ale mea ua whaalawe ina le pūro na fitu. Whamai le whaamtala, e iei le mafuanga o le whaalawe ina lea. Pe lua o na mafuanga, na mafua i o na whaalawe, e le mata o pue se fulu. Mana tua le na tātou wawai i le whaalima o no fitu, valu iwa, sutasi. Lea po tātou o tole, tātou sfutu. Lua mafuanga na mafuai ona iai le whaalawe. Na mawhai iai ona le taunuku le lingo le pū lona fitu. Whamai le mafuanga mōmua, whamai. To describe the what? Condition. Ao le ina le pū. E iai le mea na whaali e le atua iai Ioane, e whaamatala ai le condition. Whamai o tangata o le atua i taimi o le uma. Te le whiwha a mene e mene. Koe awa a ili le pua e whio mai eike riso, a whamai le atua, Ioane, e iai le mea o te whia whaatepa mo muai oe, o te manao e whaatepa oe, i le tūlanga le iai le ola whaaleanganga o tangata. Manu e le ili na le pū, lona fitu. So to describe the condition of God's people. To describe the what? The mission of who? God's people during the time. Elua mafuanga tutele na mafua na fatua tuaile ilinga ole pu e afio mo yake bishop ko se ku fa fa yofi. Elua mafuanga wa mafua yo na le afio mo Yesu pe na expect yoni. La tato le o fe tamu mutau panto la ba onai o tanto tengu. Ai o oto mai ia baela e mo faina summarize ato ai ia le mutau pe le mai fa mtalanga na ba ai yo ane ile langi le tangata fe mai ua ofu i au. Whamai ua i aile nua i lunga o lono. O le tangata whamai i fōlinga o le tangata e kei o le la. Whamai ona, they are pillars of fire. E iaia, afi vai o le tangata lea. A whamai ma le whamtalanga ka whaite mai ka wina le antaro i lunga. O lo o i lona lima lea. Le tusi titi. Tusi titi, au le tusi lea, e le pei o le pōsa, whaamawina, o le afiafile nei, wa mai ua i ai le tusi, au le tusi o laia, e tatala, au le tangata lea na wa ai e ane, wa mai e tūre vai tasi le sami, ai tūre si vai le lau elele.
O le tangata le whamai e whamatalanga, o lo si I lona lima I runga e tautō I le atua. Ai le teimi la mai tasi. E o ina tautala mai tangata le whamai whamatalanga le tuspaia. He was like a lion. E tautala mai le tangata, e pe o le tangu ia le leonga. Ai tau sia fia lao tau e le mate na whamai. Ina o tautala le tangata. Na whetaliai mai ai whaititili. Whaititili e fitu. I le maalosi o le tautala le tangata le pei o le leona. Na mafua e ona. Trigger mea I o whaititili. Ma whetaliai whaititili e fitu. E anu whai atu le apatakala. E te le I o ata ese tātou te mau I te tonu whahinga. Au tu te pole. Le ana tātou sāwaru wali iai. O fōlinga la I o le melesa. Ba ai e o ane pole whalinga. E whātatau I le tangata lea. Momoa, whemai, o le tangata, o lo iai le tusititi. Le e whaautu ai le tātou whasoa. O le afiafi le nei, se whaitau mai le utau mō whaitau. O tō mana tua ia le vai mua ina o le tusio whaalinga le ana o whaiatu ai. Nā whoi le vai ana mua. Mua e o skulu tasu na mena tau mai ai. Mai le centuri mua se o I le taimi o le iuma. Ma ta au kuro na rupo le vai ana na lua mai fia. Se furu lua e o le lua skulu lua. Mai le taimi o le iuma I le afio mai o ke riso. Tau te sila fia na o I le afiafine nei. O le tusi titi lea. O loo whamatala mai ai mea I e maua I le matala. Koe se furu lua. E o le lua spulua. Tusi titi lea. O I le tusi titi lea o le angelu. O lo I to tonu le whawhanua. Ma le tala amo le lalolangi. A toa malo na whataunuina o mea malawa. Tau silfia la mafuama na mafuina le whataunuina le puro fitu. O tatauna ili le puro fitu a whemai whatani. O te manao ina I loa e tangata le condition o la tau soifuanga. O te manao e tau le kalesia e iai la tau misiona. O na whato a ili no lea o le pū. Pūlo na fitu e a whio mai ai. Ke riso. Whamaina le whaatalanga I. O I le e whainoa mai ai. I le tusititi lea. The events of the end time. E amata matala na sumre lua. Totono le tusititi lea, o lo taatia ai, me o le atupu I aso le uma, and the experience of God's people. Ono winga lai le tamna e msia po I e mulima. Lango I le o le akato sa vavali e lo tutono le tusititi. Se I tau mai e le atua, po o ane e tutupu I aso le uma. Ai o le a foi le experience o le a o I ai, tangata fatu o tua I anteia. But Christ shared his message through an angel to what? Prepare who? Believers for the final crisis. Ele tua na whaani le tua le tusititi le ia Ioana. Ina ia tāpena I o na tangata o le tua, mo taimi o le iuma. O le tusititi la na, o le mea le tono tusititi lea. E whamai le whamtalanga. O le tangata lea, e a whamtalanga le whaiatu. E tūra vai e sami, e tūra si vai whea. I le lau, e le ala wino le whamtalanga. O mea? Universal scope. O le whaatusa lea, o le wheau le tono o le tusititi, e tatau na lomo I le lalo langi atoa. Sami whanua e pule o ai le tua ma o le wheau le tutonu o le tusititi e tatau nei loa e tangata umau. Whaftai le tua I le neko kalane ue suma e tala ama. Tia mata, tia tato matua I wa iri nana. Pole a le wheau le tutonu o le tusititi e mana o le tua e te silafia. Ele mana ole tua e au le ese tangata na te le la mona ina. After le tua mo le teknolosi male penga te whainangi
ua mawhaina whaalolongo hai le toa tele o tangata. Lea o le mana onga leo le whiawe mafuona, tasi le bai le sami, tasi le bai le ele, ia la ngona ele lalo rangi atoa. Universal Store. Kare ngā te lea. Whamai le whamatalanga o le tautala tangata le peo lea. Leona. E te maita winga i le whamatalanga, whamai. O lea tua. Ao ina tala no lea tua. E peo lea. Tangi le leona. Man tua foi ano foi a te fia foi pasele le mai le whenanga tuai. Iwa se fulu pasele. O ata whatusa e mai le whenanga tuai. Pa mai le whamatalanga le whenanga tuai pe me te wina tusi o Hosea ma tusi o Amosa. O taimi uma e tautala i le tua e whe mai e peo le tangi lea. Leona, symbolizing power and divine authority. Ia, na weno uma e tātou le nā tūro leona ia. E tangi lore leona la letu. Na la fiu mai si manu. E alo le teike sau noa i le tua, wa whaatusa i le tangi le leona. O lo no winga, o lo tala noa mai le tua i le paua ma le malo si anga. O lo i ante ia le pule, e whalo longo luma i ai tangata. Leona. E te mori mawina foi fa mai e whamatalanga. I te tonu lama le whenanga tua. E me te uiga tātou mauia, te whia whaitau le. O te mi uma la mona i le leo le tua e peo le leo le leo. Whai mai. It's an implementing what? Judgment. O le whaamasi noma a le tua. O lona uiga la. E le ise le o mai ama mawhilawhila los whakuro ele ise le o mai lafi. E kasi ale e o na ngona umana. Ele tangata. E la ngona uma e tangata la to te whaanuna. Wa whaatu saina la ale leo le tua wha mai e peo le leona. Ele me leo le whaamasinoa ale tua. O lolo inga, e la ngona loa e tangata le leo le tua e peo le leona. Wa la to loa lea. Whaamasinoa. O le whaamasinoa ale tua. Le ngā te lea whamai e whamatalanga se whaitau tātou lo tātou whaamano whaitau. E te loa i le leona lea. O le whe au lea to tongu o le tusi titi lea. O le whe au e tu sao mai i le tua e abatu whapitoa i ona tangata. Au mai i le tua i ona tangata. Se whe au whapitoa. A direct and significant. Mena nai tālo i lau ne imisia i eisi o e mulima. Lea o lea la whapatalatala mai i le tusi titi lea. Le leo le au i eile tātou. La o i eile tātou sabalima. E mita mai la o e lau. A whapea le maua ia le leona i upo. Pamata i te langona mai sa whai asia. Lea. E le upo uma foi la ko ke langona mai ia lea. Le leona. E ngā le mungu wala i eile leona ia. E langona ina. Mafuama na mai whakatalanga ina ua tautala mai e peo le leona. Nā? Whetaliai ia whaititili. Ai o tole pokalame le tua. E le ngata na o sa mei titi. Ai alu i le atu la nau. So te psi le atu la asiata. A pan whaitili bolu te lamone se wha. Ioi. E le ngata le leona ke mai le whakatalanga. Na whetaliai whaititili. Ai sea. Ai sea la mai le ngata i le leona. Au homo i whaititili. This message is very significant. O le whe au e te tongo o le tusi titilea. E whai asi patatia. E tatau na langona e ta ngata umala. Te wetau me whamanole. The voice of God is what? Is known as sound of thunder. Mele mana e tuspai. E toi whapatala mai lana le tuspai lea. Le tuspai.
Era foi atu iwa supa sene eli mai whenenga tuai. O le leo le atua, whe mai e whātu saina i le leoa. O whai te tili. E te moina foi la tona tuso salamo le losu ma le iwa tonu e o le iwa. Whamea, the sevenfold voices of God refers to a sound of thunder. Rona wingala, e leo se me fau le whalinga lea i le mai tangu tangata. Le foi no tanto wa ai, le tau mai e whenei ka tuai, le wingo whai te tili ia o na winga, o le leo, o le tua. Whai koe wha, whai tau whamano. I was about to pray, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the seven thunders uttered, and do not write them. Ma lir me o iani ane. Mele sa baalinga. Pemain sa mtalanga ina wala ngona yo ane leo fatitilia. Pape ale apa toina, mai pengi mai apia. Da kusilana. E fe kau i ala maka ko maka upo yo ane. A fai mai man fa mtalanga ya. Awa. Yo ane. Awa e kusia me e fai atu aile. Fai titili. Seal up the things which the seven thunders uttered. Do not write them. This is a mystery of God. Aí ele diz que cada uma ia me dar com isso para o vídeo. Eu tô bom, mas foi meia. É pito e uma. Aí ele tá. A oina iona pole leona toafia fitu anga da fora fitu anga não deve fazer com ele puro fio. Olha fio mas eu quero isso. Famai vamos jalan ale tua. Yone, au nge kusia, e vai ele. Ile kaimie ili ile puro na fitu ole anga. O ingae fa ilo atu ile. Melilo. Waitau mau mai lale melilo le ale tu. Ole tana ngone tu ile kaimie fio mai a Yesu. The mystery of God. E te pata wina, o me au mafe mai le tua e ale. Fa mau. Tusi lalu, apa yang kalesia? Tusi melek, fayo. Ayah apa yang melek tu? Awak kusia. Saya oleh kaya orang fitu angin. Orang faku akau wale oleh mea lilo le tu. Le mea lilo le tu, fama ye lilo le tangata. Le tani, memang le fam talanga. Epe le sawale, ngoi. Le fio mai ole tua. Le fio mai o Cristo. Ora non mi va. Ora me lino le manda ole tua e fai no alta. Ole tangi sawai. Ole tangi sawai. Ai sia. E manda ole tua ti ta fa wai no ka mo ga ni la fosu pasi e so mai o. No. E le ole na la manda ole tua. E mana ole tua e tāpe la tingua. Ole me lilo. Te leo o wala tua o ina. Te fio mo Yesu tau sangan ni. Ale te mata wina whaantalanga. Whai mai le whetalia ina whai te tini ena whai mai le tua e aua ngia. Aua nei tu sia. Ole mea lilo. Le taini o le fio mai o ke miso. Whai tau mwema mtalanga tu te nofe lusu me. Whai tau. Mesmo talanga tu te nome. O ia Yehova no tātou o tua mea lilo. Sila fia la loia.
mai ana tau ko suma le lua o le lua suma le lua tu se falinga o lo fo fola ki tonu le fa fa lua o le tanto sa vali ai 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 me tasi le fa ilo mo le tu o le na e manale tu e te tapena i le lumanai ko me o le atuku i le teimi e tasi manale tu e tapena na o le falenganga mo le teimi e fio ko iai o le mea lilo le na a le tua ta lola tapena tatou amen le mateia e iai le tali na tali ai le agelu le a na mafu ai o faali se tatou faitau fa mo le faitau e te mau mai le anta pe o le tau vai mai fori mo le ata o le tu le agelu i le sami ma le whanua si le ni ma o laia o laia tau tō a fe mai i whamatalanga i le tau tō o le agelu le whanumea e le to i aini aso o lona winga ua lata lata pu pu ua wame mai o le tau na whiala tātou o lewa na te tau ma sa uni ma ta pena pena tātou aisea ua tau tō le agelu mai le tua o le messenger le tu fe mai e le to i aini aso e tifia o dōla oe o le tani lea le angele o lana tautō lea e tali ai le whamau whainonga lona lima lea le tātou wa ai anu po lea fwoi whamau whainonga lima angama o ia tau lai lalo le whaka whaitau langa ma le lato wa langa whamea o a whea ea how long o a whea ea le tua e ke tau ia i o mato toto ai te maure mataru po se fu le tali o latu alanga fa mai le tali na tali ai le atua o no sai e le oto ia i aso e le oto e umi o lona winga i le taimi la mai tasi ua lata lata le taimi e whata unuina ai le wholafolanga le a le atua o lona a fio mai o mea te tupu le fio mai o keriso na te abatu le manu malo tagata e ala langa mai lalo le whata whaitara i le taimi e tasi na te auaia le whaamasinonga i le tagata te o le tali lale o le tali lea le atua i le alanga mai le tagata e whaamawhailonga lona lima te whaitau mai whaamamole tātou o te mo whaita God's people are assured by means of an oath sworn to the eternal creator God that they will no longer be found. Amen. O tangata le atua, wa matua i whaamautino mai e ala ile tauto. Se pia wa ke le loka ukori ia. E ele te mia tauto tangata e amorua. Peperu. E uma foi mencionar que kau koa e maua mai roa fiu e que se fia na voi o tai uma e tau toa i le tua this is the assurance to his people o matua i whaamautingo i le tua o le tātau no mea uma ma ke whai mai ai ma whaanga le whaamtalanga whai mai there will no longer be time. Ora kau kōna nā lea tua. E tau tōa ia te tātou tagata whātua tua ia te ia. E le auto e umi se teini. Tā pena. Sau umi. Tā pena pena. Se whaitau mai whamu mōna whaitau. God's promise, confirmed with an oath, is unchangeable and certain. It means that God is faithful to his promise and will certainly bring to its fulfillment. E tā ua le tua le mea leo le tautō. Pa mai wham taranga tuso e peru le ono ta a whai kusupi tusu perbana. O te miu mai tautō o le tua. O ia au mai le mautino a mai tangata wha atua tua. This is a promise. Pa mai wham taranga. And will certainly bring to its fulfillment.
whātau ui nei le tua. E o le mele whai mai e whamtalanga tu se peteru. Whatua i ia e manato nisiwa. Wa kuai ni sau Yesu. Petai e le manao ina ia. O te matauma. I le whasalanga. A ia maua i nato umale. Salamu. Whamai e whamtalanga le tua. E le otoe o mise taimi. Salamu. Salamu ne loa i tātou. Le amo le mea lino le a le tua. Whamai le tua i atani a ia ione. Aua nei e tusia. It's a mystery. E le loa i tātou. Ai le leile whio mai i perisa. Walawa tā pena i tātou. Whai pui wa whai tātou man hore whai tātou. O whai ati a tia. Au mai a tia a titi. Mana whai Nana umona mata Ioane i fōni mo le angelu mea. Alu atu noa ma Ioane whai atu le angelu. Sei au mai e ia ki atu tusi titina. Mana tua o le tusi titi e iei mea lai e tutonu. Au mea ia le whaalongo e Ioane i whakitiri wha mea le tua. Au o le tusia. Au mea lai tutonu o le tusi lea. Lea fia i loa Ioane. Whamai loa man whakatalanga le angelu. Tango na iai. Ma e ai. E sua malia i lo mutu. E peo le ala. E peo le meni. Ai o ona. Ai o ona i lo manafo. Lalo me mo le whamtalanga. Whaitau whaman hori whaitau. O ngā makango po ai hone a mai tusi ai noa. Pa mai o ai atua. Sua mani e mutu. Ai o ona i manava. Now, ke mga aki mana tumori men nei, these are symbolic language. O ngā ngana whaatusa-tusa. O ngā ngana whaiata. Te kakawai me o mua ai le mele o le bittersweet experience po le mele o le o oma le e whai mai e le whamtalanga a le tusi o Ioane. Pa mai e whamtalanga. Te mana tua ina i le tusi o Eskelu. Le bittersweet experience there. Na o i ai le profeta o Eskelu na tako whaitau wha man mole whaitau. O ia te ale koe te ara. Na te ia te tata. Na te ia o nawa. Ia la aina ai o aura ia na te ai o waitua ia te koe. O aia ia. O somaliena o tue veo i Pei o le mele na whai e le tua ia Eskelu. Le ua o ia Ioane. Whamai le tua Eskelu. Tango le tusi tā ailea. I ngā e ai ai. Whamai no mana whamtalanga. Ua o batua ia te oe. Ona o ai ai lea ua. Sua malie i lo mutu e pei o le meli. Makua sua malie o le tusi lea. Tā tatu wā vai. Whai koe fitu o le tusi lama leo Eskelu whaitau whamanu whaitau. Aia o Israel. Ele mawhai a tōna whala noe a te oe. A wā mātou te re mawhai a whala noe a te a. A wā o mau mahalo. Roto mahara a o Israel. Tō mō mai lea tau le sua mariena. A tō e fwoi tua. Whamai le tua. Kamo ia i Eskelu ai. Ngā ai o Eskelu whamai oka se sua mariena. O le whātusa ina lea, o le teimina o mai ai lea whionga le tua ia Eskelu, o le whiau o le whaolatanga, e ta tauna la o mai a Israelu. Le sua malia le nā o le upo o le tanga le leia le tua, whai mai e sua malia e pei o le meli. Ina wana wana Eskelu, upo o le whaolatanga ke riso. O menga makwa sua malia ea, e mantua, o le whamtalanga le mau, e sua malia i le mutu, aia? O ona manava. E vai na o le o ona ka foi ko me ya. E na papai na o ona fa lo ya. Ke oi, o tala le ko pai Eskelu. E a sua maneira de a Eskelu. Oi, sua maneira de para o le vai Eskelu. Ele é mas isso le cara Eskelu fa lo. Fa fe fa lo ya to oi. Ele
whālomo ia, te au ea tūlea. Pire sui. E se ale so mali o le upuliteni ma whālomo e. E vea. Pe ia e pā e le uofu ngana koe whiki mai. O oma. E le ngata ia eskenu. E te maua po i whamtalanga tusu Jeremia. Le experience naka le tasi. Sua malie o ona se whaitau whaman mole whaitau. Ngā oro foi la whionga i opa ia Jeremia. Whamai ea, sa o maua o whionga ngā mapai o whiawhia ia. Le sua malia o le whaalatanga ua tuina mai e ke miso mo ona tangata. Ai eiro na tau unga leanga. Na o ona ina ua le talia e tangata na whaalolo mo iai. O ona. E whamtalanga tusi o salama o sumaliwa. Whamai. Ua matua so malia o whionga i urutu. Ua sili lo lea. Ua sili lo le neri. E ui alanga sua malia le upulea. Pe au le teime fola ina atua i le tala le lei ma le fe au o le tala le lei le atua. Ai fe mai le whamtalanga. E iai le teime e o ona ai. E iai le teime e o ona ai. Se whaitau ma whapana mo le whaitau. The eating of the scroll symbolizes what? The commission to proclaim God's given message. I'm not if I have to find more fear and media. O to uma i o asi asi mai le fiafine. O se mea so malia i le kalesia lo to su. Never mind famtalanga. The eating of the scroll symbolizes the commission. O se mea so malia le fola ino le pe au le tala le lei. Po fe lama le tua le naralange e o iai. O se mea so malia. Ai ai ana taime ia i ono mina ona. Mai whamtalanga whaitau whaman whaitau. Disappointment that the prophet experienced in the giving of the message. O le tu ona la le tala le leia. O le fiu o perfecta la una kemiso. Ai le ai seisia. Whailongo mai. Sa usiliana, whamatau tuku i taimine. Of course. O le tuku le taimi nei. Sa tuku le taimi o le amataina o le uai e kalesia. O le atale o se te whano le taimi na matua i la unga ia wai tangataua. Sai tongima. Na sua malia le upo le tala le le muto o se te whano. Ai na o ona. Le ale ona. Na ona na o i le oti. E iai lato te le taliaina. Ma fuanga na whai mai o whamtalanga le atua i ana. Ioana, ai le tusi lea. E sua malia no muto. Ai ai le teimi o onai. E ai le teimi o onai. A tato vai la whamtalanga se whaitau whaman mole whaitau. Oh, voi la ia Ioana. Experience Ioane le ona lea mai sua malia. Na matua fola Ioane fe adolofa ia e kalesia fitu. I lona whanau nau tainga. E uma longa fola o le mea sua malia lea. Ini loma le pue fio mai ai ke viso. Ai le i tupu. Now imagine na mona Ioana. E wholino le tangata ua. Le aisi whamoe. E wholinga mai, ua ese le marosi anga sa whina wai, ina ia la mona e tangata uma. The ministry. E sua malie, e whamai le whamatalanga, e ona. Pe a whai te whoi tua le tala whasong pito, o lo tātou la langi, a mese le ekalesia, e te maua whoi le tangata lea, o William Miller. Na tau whoi le sua malie, muli ane na, o ona. Tangata whai mai o le tangata pāputiso. Whapotupotoina le tele o tangata ma. Whaia ia saunina whatalai o le tangata na ia. Tala ina le fio mai o Yesu.
I le tasivalu whawha, in fact, i le masina le nei o ki topa. Ai le o uma. O mai le aso le o ki topa. Le ai se mena. Le ai se mea na tupu. Mai le malwhantalanga. Millerites experience in many different ways the bitter taste of the message. Ina wale taungu le mele sa la uma ia wile mila. Whamanga makuai kofo le kanaka le o oma o le mele sa ia. Tala ina. It was sweet. Mama paswa malia no mamutu ile talai mana uma. Ai ngawaleta mu. Sa uma. Pafela kupule oma. Many people start believing in the second coming. Tell the tangata. Wale tantono e tue fio mai kiri so. Ole onga nga o yai. Le tala ina tangata lea. O yon se faitan fa man faitan. God represents the church to proclaim the gospel throughout the world. O Ioane la malai. O sui ba ai o le kalesia wa mai ai ia le fatonunga ina ia la tala ia tu le tala lei. But also expect e ia winga ona o le tala le lei e te tau ona tala i ina atu. E po skulu o na tau kula pale skulu se vai faita fa mo faita. Ngā ai e kua i ange le kusi lea e sua mahi. Lei le mai whalo ngatu whamai o ona. Whamai lo mara whatanu ma lea tua na whai e ana. E au ina e toe vavalo. Ioane, e au na e toe lauma. E au na e toe tau atu le whiau. I nuku, ma atu nuku, ma ngana ese, ma tupu e to tene. O le fiafile nei la uoe lo sumai mo lo tala ame. O le wha awa wina o le wha tanunga na whai e wane. Ina i ato e papano. O lo sumai mo lo tala amai, mo lo talia ina o le tala una atu e se sumai. O lo iai lea e por kalame lea na wha tanunga e lea tua i wane na te whaia. E ao na tu e papano. E iai le fe au whapitoa, e ao na e sinafia. Mairoa e tangataunga se whaitau whamanhole whaitau. The Millerites found great joy in the message of Christ's imminent return. But when the expected day passed, they faced deep disappointment from Atamaina. Ngā mea mase mea ngā makuafia fia yo la te roto. Ai oboleto na avea o se whaanoa no anga tele. Mai ai e somalie e avea ma mea ona whaitau mai waianga langa mea mata whaitau. To atele tangata na lato tuua le whatua tuanga. To atele tangata na lato tuua. Whaitau mea na sofa na mole whaitau. Yet those who remain discover meaning of their experience through John's vision in Revelation. Au lato na tutoepe na tutumau pe na whamalosi pea. Na lato maua le winga o le waloanga Ioane. Mai e whaafalaha, o le mapalo lea ki atu le tua e ane e aona e toe malawai. O se whaia na maita wina e tangata na totoe mai e mufe lea Millerites. Lona whaatu wina. Lea whaiti mai tau le e tala paso pito le tatu o rangi, a toma le kalesia na paso nunga. O i le na moa mai ai le kalesia le o le aso pito o le toe e mai. O ina tōre na tutu mau, e le i o ese mai e whātotuama. O ina tōna, sa rātou oma to e susue. Ina o rātou moa le wima moa le whantaranga na tuspaia, na rātou to e whaparo. Pawhaana le e le kalesia su. O ina amata mai e. O ina tōna tutu e, rātou te le tua le whātotuama. Aina whātala wina
E whakatau mo le maua to ua o tōra na kāo pa skupa tasi o tūsa whainga. Na manuai loa tino ai, le sua malia o le tāna lei, ai o ona i na o talia ina. Awana le e misia kua tāo o te whaoa i, i e vaena lea. Mo le maua to ua. O mai whakalama sa whaitau, o mo le whaitau. The suffering and rejections mirror the bitterness John felt after eating the scroll. O mo le maua e to o mea tātou a vai e taia. O le ata o ona o le mea somalie, le sa aiwane le kore nei. No minga e misi taia, o e misi e kore le ata ato mea. O taia o e whakatala ai, le sabalina le somalie, a e sisi atu ona. As the church proclaims the final gospel message in a hostile world, believers will face what? Persecution and bitterness. Aola ina le pea o tala lei I tu e whao le lau. E iai tangata whātua tua tangata whaamaoni o Keriso o le atofo I le ona lea. Le ale ona. Persecution. Sawaina. In fact, o lea le umata ku whaasua tātou o le atutu. O le o ona lea, o le o ona o le somalia o le tala iatu o le whinangalo o le atutu. Whapena o noa e le fiatu nei o o matu. O se mea somalia e o hutu, le tau atu ki atu o le whiau le whao e moe moe e. But I'm also expecting the bitterness. E iai koe tenu, e iai o no wina o oma. Ai tau mai whai puna e stupa ma mole whai tau. Si lo fia lei e le tua. E iai le o le ao, iai le tabino o le naulani le. E iai le kata o le ama le, talia ina le fe au le whao e oe. Whai le tue ane, e le upa I tato, toe wano, ma toe wano. E ui la moina o ona, le mea lea sa sopa lia I ana tama, ai le fe wale tua, e le esi le moina. Which means, o iai le te ao le whawe moe, e ao le te wapano o le la rangi. E ui la me iai o ona e o iai. E tai si atu le tau o le tau. Mai le tua hiwane, toe wano. O le mafu awana o le tatu e le fiafi le. O le toe wapano o tu le I ate oe. Mea o manao le tua e whaeloa fiafi. E whita te mai le rua le sia. O ta mata whaamao na muli a Keriso. E te mata wina na katai. Le au so o Yesu. Pe te o to wina, whasa to wina. E uru ia vai a uru na uru. Ia kopu ko mai le whamatalama, sa matua. E whasio tia ele, pēru I tomo Yerusalema. Pau me te mata na oti, ile, oti a oti saka I na umatua. Mai ane e oti pai. Atu te mo I te mata ko mesa, whasa taro, wha e isi. Lona sa taro. Filipi te mo te mata ko mesa, tau mai maa. Na te liero e te mata ko mele ka matalama. Na sae o pao. Mai e ka matalama. Tangata reo mea. Mātena. Whasiotina. Tutui I tuara e tu tangata ka mahama. Tō masi. Tangata rea se kumoru. Na whenga hona. Tutomo I tia. Ia koko. Tongi me nara le mana o Yerusalema. Ma mai e haka laka ma le so o Keriso a matua. Pasio. Yuta. O le haka laka makaukia le se pega mawhai sa mapapa o mia pe muki palaima. La reo. Simona. Ta o wili ko pipili a ili
Yesu. Kasi la tangata na hoti ya next. Mga tangata mga e matautia maoma le mea o e isa. E sua malie mutu. Ai ona le mea. Sua malie mutu ai ona le mea. Na oe e hefere. Por uma fala na hora de eu ecalesia. Por fato o vinho da alma e não e aí ele fala tudo, foi mais ele tua. Toi, papão. Toi na onda da casa. Amtala tu só dia não me dá bom para o sul. Você vai dar. For I am now seeking the approval of man. All of God. Pero te amo el sair se fatará la manzanata por el tuo. Pero que tú eres la manzanata, pero que tú por el tuo. Or am I trying to please man? Entonces si le pide a la mujer de Dios, a la familia de la sol, le ven a mananao y manzanata. El hombre de la familia fue más fuerte. If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. I understand. But let me tell you this. I rather be persecuted because of the truth. I know if I can feel it. When I'm going to o te whaapiatia e a o le tangi e. O le mawhaana la oe e le mwhaina mumu. E la auna pea, e la auna pea, e la auna pea isia. Pe maile pea, Ioane, e si o malie i lo mutu. Ai hei te me ona e. Ai aole e to e mamalo. E le mata i le te au tangi e. E au ona to the point. I'm going to read it to you again. Oh
Yesus Kristus, oleh para anggota